radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Weriwe woteza amatwi BBC gahuza miryango ahure hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 20 z'ukwa gatanu. Ubucamanza mu Bufaransa bwahagaritse iperereza ku byaha bya jenoside byaregwaga Agathe Kanziga, umupfakazi wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda kugeza mu 1994. Ni nyuma y'uko itsinda rikora amaperereza rivugiye ko ryasanze nta bimenyetso bigaragara byerekana uruhare rwe muri jenoside. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bari kumwe na minisitiri w'intebe wa Canada Mark Carney bavuze ko bazafatira Isiraheli ibyemezo biboneka n'ibidahagaritse ibikorwa bya gisirikare Gaza, ndetse ikanakuraho intambamizi zo gukumira imfashanyo. Mu Burundi hakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'abadepite n'abasenateri mu kwezi gutaha kwa gatandatu. Umuyobozi w'ishyaka Fraternité des Patriotes Ineza avuga ko ngo niritorwa rizazana amatwara mashya mu nteko ishinga amategeko. Umenga bati abashinga amateka barabuzwa kwiyumvira, baza bababwiye bati umugambwe wategetse ibi mugenda mukora uko ikintu naho shoba kitari ciza ari tegeko uko ryavuzwe mu mugambi bose baza bavuga kwakundi. Twebwe dushaka kuja muri amashinga amateka dufise ubwenge bwacu, dufise umutima wacu. Hari n'ikinamico runara nkuko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye. Nyuma y'imyaka 3 y'ibiganiro, ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi ryemeye amasezerano akomeye y'uburyo bwo guhangana n'ibiza mu gihe kiri imbere. Ibihugu biri muri OMS byakeje izi mpinduka mu mashyi menshi. Nta gihugu na kimwe cyatoye kibyanga, ariko 11 byifashe birimo Polonye, Isiraheli, Ubutaliyani, Uburusiya, Slovakia na Iran. Amasezerano agamije kwiga amasomo yakuwe mu cyorezo cya COVID-19 ashobora kumara imyaka 2 mbere yo gushyirwa mu bikorwa. Abasesenguzi barabibona nk'intsinzi mu gukorana ku rwego mpuzamahanga, kubera ko imiryango nka OMS yugarijwe n'ingaruka zikomeye zatewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuye inkunga yagenaga mu rwego rw'ubuzima muri uyu muryango. Ubucamanza mu Bufaransa bwahagaritse iperereza ku byaha bya jenoside byaregwaga Agathe Kanziga, umupfakazi wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda kugeza mu 1994. Itsinda rishinzwe amaperereza rivuga ko ryasanze nta bimenyetso bigaragara byerekana uruhare rwa Kanziga muri jenoside mu 1994, kuko n'abatangabuhamya bamushinje ubwabo bavuguruzanyaga, ariko bavuga ko batangajwe n'icyo cyemezo kandi bako bagiye kujurira. Ni inkuru mugezweho na Ale Majesté Barenga. Mugibizova matoza ya sentare mpanabyaha y'ipari mu Bufaransa ku birego vya jenoside byagirizwa Madame Agathe Kanziga Habyarimana, umupfakazi wa perezida Habyarimana yahoze arongoye igihugu cy'u Rwanda, bitegekanijwe ko vyogiye habona ku munsi w'ejo itariki 21 ukwezi kwa gatanu 2025. Ikopi y'umugwi w'amatohoza yagiye habona mu mpera z'indwi tware turangije, yemeza ko basanze ko ibirego vya jenoside bikurikirana Agathe Kanziga Habyarimana itagira ishingiro kandi bivuguruzanya. Sentare mpanabyaha y'ipari mu Bufaransa yari yituwe ku wa 13 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2007 n'amashiramwe y'abacika 10 ya jenoside yo mu Rwanda, agiwe imbere n'ishiramwe Collectif des Partis Civils pour le Rwanda rirongowe n'umunyarwandakazi Dafroze Gauthier n'umugabo wiwe w'umufaransa Alain Gauthier. Matohoza aramaze imyaka yaba 18. Umugwi w'amatohoza uvuga ko harimo imvugo ivuguruzanya ku batangabuhanya bagiriza uwahoze ari umupfasoni wa perezida Habyarimana. Ikindi bamenyesha nuko atabimenyetso bigaragaza uruhara rwa Agathe Habyarimana mu itegurwa rya jenoside. Ikindi ngo nuko atani kimenyetso cerekana ko yakoresheje imvugo zibugwanko zamagariya kwica abatutsi mu gihe ca jenoside. Atani kimenyetso cerekana ko yarakoresheje radio televiziyo libre Mircoline mu guhamagara
kwica abatutsi kandi bitaboneka ko yitabiriye inama zo gutegura jenoside y'abatutsi mu Rwanda. Wunganira amategeko Agathe Kanziga Habyarimana, Umufaransa Philippe Meilhac, gihe twamwakura ntatashimye kuvugira ku vyuma vyacu, yatumesheje ko ari intsinzi y'ubutunganye kuko ivyo yagirizwa byose ari binyoma. Nayo mu bitwariye uwo yahoze ari umupfasoni wa President Juvenal Habyarimana bavuga ko bakubiswe n'inkuba. Dafroze Gauthier ari mu bitwariye Agathe Kanziga Habyarimana avuga ko bagiye kwihutira kunguruza urwo rubanza muri Gasamburamanza. Uriya Kanziga twamureze muri 2007 kugeza n'ubu ikirego ntabwo cyari cyemerwa na gato. Kuvuga rero ngo ibimenyetso ntabwo bihagije biratangaje cyane. Tuzahita tujya muri cassation kuko ntabwo twabirekera hariya. Agathe Kanziga Habyarimana akabashitse mu Bufaransa mu myaka ya 1990 aho abari kumwe n'umuryango wiwe. Mu myaka yababa 30 hamaze naho yasabye ubuhungiro kenshi muri ico gihugu ntiyigeze aburonswa na rimwe naho yituye inzogo zose. Tujye mu Burundi ku bikorwa byo kwiyamamaza bimaze icyumweru bitangiye mu matora y'abadepite n'abasenateri. Aya matora ateganyijwe mu kwezi gutaha kwa gatandatu arimo n'ay'abajyanama b'amakomine. Arimo ishyaka riri ku butegetsi, amashyaka atavuga rumwe nabwo ndetse n'abakandida bigenga. Rimwe muri ayo mashyaka ni Fraternité des Patriotes Ineza riyobowe na Francis Rohero. Uyu mugabo wiyamamariza kuba umudepite nyamara yabanje kwiyamamaza nk'umukandida wigenga mu matora yo muri 2020. Navuganye namwe mu kanya gashize ntangira mubaza icyamuteye guhindura agashinga ishyaka muri aya matora yo muri uyu mwaka aho kwiyamamaza ku giti cye yigenga. Twebwe twabanje gufata umwanya munini tugira inyigisho twahaye abantu kuva mu myaka 2008. Izo nyigisho ziza gutuma dushaka kwerekana yuko dushobora kuzishira muri politiki. Nico gituma twarungitse umukandida yigenga. Ntiyari yigenga kuvuga ko yari wenyene, yarasaba mushigikiye mu nyuma bijanye n'amategeko kugira ngo politiki tuyikore neza mu gihugu. Twabonye ko tereza gushinga ishaka rihagaze ku nyigisho gusumba guhagarara kwishaburi bayadufatiye kintu twarabuze bifatire kuri vision ico twiyumviye. Ubu rero abo twari kumwe duhure n'amategeko tukore mu gihugu bijanye n'ingene abantu bose cyangwa ko babikora aho bavuka hose naho baba hose. None iryo shyaka ryawe ko nta gihe kinini ryari ryamara mu gihugu urishinze, urabona rifite abarwana shyaka cyangwa se abanyamugambwe bakenewe kugira ngo bagufashe gutsinda amatora urimo kwiyamamazamo? Cyari gikenewe mu bijanye n'amategeko nuko twashoboye kugira amaliste mu ntara zose uko ari 5, turanagira n'amaliste yose mu makomine naho bemeye makenya. Ivyo nivyo amategeko asaba. Igisigaye c'ingene abarundi batora, umurundi wese arashobora gutora hashaka, uno munsi arashobora gutora umugabo canke uwundi. Mu bihe byose vyama byabayeho imigambo yagira atsinda so kuko yabimaze igihe abantu bumva yuko bashobora kubishigikira barashobora kubishigikira. Uramutse utowe ku mwanya w'ubudepite ushaka guharanira niki ushaka guhindura ugeze mu nteko ishinga amategeko? Turamaze kumva yuko abantu bose bagaya ingene iwacu inama nshinga amategeko zikora, umengo ziza guherekeza ubutegetsi uko buvyumva. Umenga abashinga amategeko barabuzwa kwiyumvira, baza bababwira bati umugambwe wategetse ibi mugenda mukora uko. Ikintu naho shoba kitari ciza ari tegeko uko ryavuzwe mu mugambi bose baza bavuga kwakundi. Twebwe dushaka kuja muri amashinga amategeko dufise ubwenge bwacu, dufise umutima wacu kugira ngo ico bita mu gifaransa débat contradictoire kibandanye kibaho, abantu baganire bumve ko bafite uburenganzira bwo kwiyumvira bwo kuganira kugira ngo dushobore guharira ku mategeko dutora amategeko meza. Kugeza aho niko tuvyumva. Ikigira kabiri ni ingene dushobora kugenzura ibikorwa vya leta. Nk'akarorero kenshi muri bino bihere kigumiduza amahera ya leta, ivyo navyo biduza amakori y'abanyagihugu kandi ayo mahera ntajanwa mu by'umwimbo, ajanwa mu bintu biza gukora gusa ibikorwa vya leta bisanzwe. Ivyo nivyo dushaka yuko umushinga amateka agezeyo ashobora kuvuga ati iri tegeko sindaritora, iki kintu sindacemeza. Ariko se kuvuga ko ari kimwe nyine mu gihe cyo kwiyamamaza, ariko iyo ugeze mu nteko ishinga amategeko abanyapolitike benshi bagezemo babona ukuri gutandukanye n'ibyo bavugaga biyamamaza, kuko ishyaka riba ryabonye ubwiganze mu nteko niryo riba rifite ijambo. Wowe ibyo ngibyo uvuga ko ushaka guhindura uzabigeraho gute kandi udafite ubushobozi bwo kugira ubwiganze mu nteko? Ivyo bintu biva ngene twigishijwe. Jewe kuva mu 2006 ni ibintu nagiye ndigisha abantu nerekana yuko ingene tubikora. Ivyo rero uri kuravuga ingene bigenda mu namashinga amateka nivyo abantu bigishije mu migambi yose. Babereka ko umugambwe ari ukomeye, ko mbere uvuze ibyo utemera uco guta hanze ukagushira hasi. Natwe turiko twerekana yuko dushobora kuduza umutima w'umuntu, tukaduza umutima ushinga naye n'ubugabo kugira ngo abantu bubabuke kuvuga ivyo bemera.
Iyi ni BBC gahuza miryango saa moya zirabura iminota 21 mu Rwanda no mu Burundi. Urayumva no kuri BBC gahuza akadomo.com. Mu kanya turakomeza ku makuru arambuye, turagaruka no mu karere. Ndi Prudence Ngiyumva. Inteko ishinga amategeko muri Uganda yemeje umushinga w'itegeko ryateye impagarara zikomeye rishobora kwemerera mu buryo bumwe ko igisirikare kiburanisha abasivile mu rukiko rwa gisirikare. Abatavuga rumwe na leta baratinya ko leta izakoresha itegeko mu gufunga abanenga perezida Yoweri Museveni uri ku butegetsi mu gihe cy'imyaka ikabakaba 40. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka urukiko rw'ikirenga muri Uganda rwanzuye ko abasivili badashobora kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare. Imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu yashimye icyo cyemezo. Bwana Museveni ariko yarakinenze. Amnesty International iravuga ko guverinoma ya Uganda ifite ingeso zo gushimuta no gufunga mu buryo mutemewe n'amategeko abatavuga rumwe na leta ku birego bihimbwe. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bari kumwe na minisitiri w'intebe wa Canada mu mbabarire Mark Carney bavuze ko bazafatira Isiraheli ibyemezo biboneka n'ibidahagaritse ibikorwa bya gisirikare igaza ndetse ikanakuraho intambamyi zo gukumira imfashanyo ijyayo. Amakamyo 5 gusa y'umuryango w'abibumbye atwaye inkunga niyo yinjiye ku butaka bwa miliyoni 2 z'abantu ejo hashize nyuma y'ibyumweru 11 Isiraheli yarafunze inzira zinyuzwamo iyo nkunga. Mu ijoro ryakeye abantu bagera kuri 38 bishwe mu gihe cy'iminota 30 gusa mu bitero byo mu kirere Isiraheli yagabye igaza nk'uko abakozi bo mu rwego rw'ubuzima babivuga. Inkuru ya Yolande Neri muragizwaho na Premier Kumagenge. Iryo tangazo ririmo amajambo agumye cyane ryashikirijwe n'Ubwongereza, Ubufaransa na Canada ribaye kimwe mu bineguro bikomeye cyane ku buryo Israel iri kwiragwana iyo ntambara yo muri Gaza. Ibyo bihugu bivuga ko byamye bishigikira uburenganzira bwa Israel bwo kwivuna iterabwoba, ariko bikavuga ko ugukomeza ibitero bya gisirikare kubuvuba kurenza urugero muri byose, kandi ko ingingo yo kureka ngo muri Gaza hinjire imfashanyo nke cyane navyo atari byo na gato. Abahinga ku isi bagabisha ko inzara ishobora kwica abantu muri iyo ntara. Abo bategetsi batatu bakavuga ko urugero rw'amahano abantu barimwo narwo atabo rwihanganira. Abo bategetsi bakangisha gufatira Israel ingingo ku kibazo ca Gaza n'ibihano vyihariye kubabandanya kugerera mu ntara ya Cisjordani Israel yifatiye. Umushikiranganje wa mbere wa Israel yamirije iryo tangazo rihuriweko, avuga ko aragashimwe gatanzwe ku gitero c'ihonyabwoko co kuwandwa igitugutu mu 2023. Polisi muri Tanzania yataye muri yombi impirimbanyi 2 zikomeye mu rwego rw'uburenganzira bwa kiremwa muntu zari zagiye Dar es Salaam gukurikirana urubanza rw'umuyobozi utavuga rumwe na leta mu birego by'ubugambanyi. Umunyakenya Boniface Mwangi n'umunyamategeko wo muri Uganda Agathe Atuhaire bagiye muri Tanzania mu rubanza rwa Tundu Lissu ejo hashize kuwa mbere. Perezida Samia Suluhu Hassan yashinje impirimbanyi guhungabanya Tanzania. Imiryango y'uburenganzira bwa kiremwa muntu ihangayikishijwe cyane n'ihohoterwa rikomeye rikorerwa abanyapolitiki batavuga rumwe na leta mu karere. Muri Uganda, Eddie Mutwe ushinzwe kurinda umutekano w'umukandida ku mwanya wa perezida Bobi Wine yageze mu rukiko avuga ko afite ububabare bukomeye nyuma yo kwicwa urubozo ari muri kasho ya gisirikare. Umunyamisiri wasabaga ubuhungiro mu Bwongereza yakatiwe n'urukiko i London gufungwa imyaka 25 kubera kwinjiza rwihishwa abimukira bambutse inyanja ya Mediterane. Urukiko rwumvise uburyo Ahmed Abid yatunganyije inzira zitemewe n'amategeko ku bantu bagera ku 4,000 bari mu bwato buto bava mu majyaruguru ya Afurika bajya mu Butaliyani. Bigereranywa ko ako gatsiko k'abanyabyaha gafite agaciro ka miliyoni 16 z'amadolari. Abid yageze mu Bwongereza ari mu bwato buto mu 2022 nyuma yo kumara imyaka 5 muri gereza mu Butaliyani kubera ibyaha byo kugerageza kwinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu. Iyi ni BBC gahuza miryango saa 12 zirenze iminota 43 mu Rwanda no mu Burundi. N'umwanya w'ikiramico urunana. Nadine ahangayikishijwe n'ubuzima bw'umwana we. Hagati y'imyiteguro y'ubukwe bwa Karemera na Honorine ikomeje kurangwa n'impaka z'urudaca. N'urunana. Ese ugira ngo ndicara mujye?
ngo umuriro se waruje kurora Nadi oya shangiye kwa mugakana kandwaranye yo ese karwaye ni ukwihangana sha iyo uruhinja rurwaye bitera ubwoba bye kare ijoro ryose gaceceza n'unanga mu gitondo ubwo se ntiwasanga icyo munda kimurye we mana sinzi niba ari icyo munda kuko yarize cyane bidasanzwe cyangwa wamuryamishije mu nkara umwanya munini Nadi utinda kumuhindurira burya nazo sinziza ku mwana zitumarira cyane sho umwana ashobora kuba arwaye kajye kwa muganga mujye none se zaba ari nkakananirwa no konka ego sha niba ananiwe konka byo birakaze sha birakaze pe nyaruka ntutinde pe burya umwana ananiwe konka biba byakomeye nanjye nicyo cyane ubwoba cyane mujye kuko buri gihe abaganga batubwira ko kunanirwa konka ari kimwe mu bimenyetso mpuruza ku mwana w'uruhinja sinabaganga gusa Nadi nanonse yaturiye umujyanama w'ubuzima wacu nta munsi atabwira ababyeyi niba umwana yananiwe konka cyangwa ahinda umuriro mwihutane kwa muganga bamusuzume bamenye ikiyumutera nibasanga ari uburwayi bamuvure hakiri kare sha urumva rero kuba yananiwe konka bigakubitaho no kurara ari ijoro ryose ntashobora kumwicarana mu rugo pe yewe umva burya ngo kurira bidasanzwe ku mwana w'uruhinja byo ni ikimenyetso muruza pe byampangayikisha kandi burya si byiza no gutindana umwana mu rugo bagaragaje ibimenyetso mpuruza batubwiye ko ibyiza ari ukumwihutira kwa muganga bakamuvura hakiri kare cyane rwose pe erega Nadi uretse n'umwana n'umuntu mukuru nuko ntaba akwiriye gutindana indwara uko uyitindana niko urushaho kuremba sho ugasanga ari nubwo indwara guhita cyeka kuzahaza bitewe no kugira kwa muganga utinze cyane abaganga ntacyo bagishoboye kugufasha mva rero nyaruka Nadi nyaruka pe uvuze umwana hakiri kare share kanje kugutinza ahubwo nuve rambira uko basanze ameze sha nukunzengera ntabwo biba byoroshye muvandi ubu ndi gutegera ngo nk'ubu ngiye bakanshyira mu bitaro nabigenza ne kuko abantu bagowe koko ariko se umugore w'urwara ibisazi cyangwa ariko subwa ikintu kibi nkubwiye ni igiki wa mubyeyi ko nkubwiye ko Karemera adahari ubwo ni ikintu cyatuma uvuga ngo narasaze ubu se ninjiye mu nzu nkamukwereka wabigenza ute ukanyereka ndese Karemera cyangwa wagize ngo sinzi kuri mu mumpisha ahari atari ugusebanya ko ubu ngubu Karemera ari hano nyogoko ubu ari hano muri iyi nzu atahabase ubu nanjye ashaka nabahima nkaguma maze nkareba ko atajya ku kazi ka koperative waba rwose uri kwangiza umwanya wawe ku busa nyogoko dore inzu ngiyi irakinguye niba ubishaka rwose winjire umurebemo ubundi se ndatinya kuyinjiramo sinzi uyu mwana wangera ni karibu rwose aho utekereza ko yaba ari hose uhamushakire pe Karemera Karemera mwana wanjye niba urimo waje tukaganira ubu wumviye umugore wawe koko kuruta uko uyumvira nyoko ari we yakubyaye ariko se ubundi urumva yaba ari mu nzu akakwihora koko akumva nyogoko Karemera rero nawe ntabyo rwose ubuse yazindutse amenenganira ijoro nta nicyo tuvuganye yumva agiye he koko ubwo ni ukumutegereza nyine ahagarukira rero mukavugana umva rero akigeraho mubwira ahita aza kundeba mu rugo rwose tuvugane ntabwo byumvikana ukuntu umuntu w'umugabo yagiye aho akemera gutegekwa n'umugore ibintu byose ako se biriya bintu ko twabiganira akabyemera kandi ko n'umuryango wanjye rwose ari byo wifuza wowe bigutwaye iki mubyeyi kuriya si no kuba inganzwa rwose birenze ubuganzwa nta soni koko ibirori bibera mu mihana no gusezerana byose bibera iwabo w'umugore ibyo se byabaye hehe ahubwo ko byaba ari ubukunguzi ngewe ndumva icyangombwa ari uko umuryango wanjye ubishaka kandi n'umugabo wanjye akaba abyemera none ubwo giye nukuva ko ntacyo mvuze nshaka nazibaho nkareka guhuragura ibigambo mbese ndimo gutera isesemi ariko se ubwo waretse kumbeshyira kuko ibyo ndabivuze nyogoko Injiro ndi mwaramutse muga waramutse Nadi yego umwana ameze ate yewe nyuma ya cya kinini mwampaye ndabona atangiye kugarura akajisho gusa ntaramera neza nk'uko bisanzwe umurana kwandikiye indi miti ituma amera neza mwasanze cyari cya malariya se muga oya malariya nayo afite byari byanyobeye ukuntu umwana wanjye yabarwaye malariya kandi ntako ntageze ngo nyirinde ingamba zo kurwanya malariya zose warazikurikije muga ntako ntagize pe uzace hafi ya hariya ntuye urebe ko hari igihuru kiharanga hafi y'inzu yanjye yewe nta kintu ko kirekamo amazi wabona hafi y'urugo rwanjye rwose inzitiramibu nayo iraramo neza uko bikwiriye muga ko inzitiramibu mwayimpaye nabambuzone iki kuyiraramo koko ibyo ni byiza cyane rwose nukomeza izo ngamba zo kwirinda ntawe uzigera uhurira na malariya none se ko ndirinda umwana wanjye akanga akarwara koko muga
nibyo nakubwiraga ko umwana wawe atarwaye malariya nk'uko wahoze ubikeka. Yarwaye iki se? Ni infection yagize yo mu maraso. Nizo zatumaga agira umuriro agacika intege kandi akarira cyane. Ariko humurana mwandikiye imiti imuvura agakira neza. Mwakoze cyane pe. Ni ukuri mba numva ntashaka ikintu cyahungabanya ubuzima bw'umwana wanjye rwose muga. Kandi nawe wakoze kumuzana hakiri kare. Buri iyo uvuje umwana hakiri kare ubu murinze ingaruka zo kuzahazwa n'uburwayi. Natinda nkora iki se kandi mwarabitwigishije muga. Ntimwatubwiye ko gutindana mu rugo umwana warwaye bibi bishobora kumuviramo n'urupfu. Nibyo rwose ntabwo wibeshye. Umwana kigaragaza kimwe mu bimenyetso mpuruza nta kindi umubyeyi aba agomba gukora uretse guhita amwihutana kwa muganga. Kubita imfubyi muga. Ni ukuri natangiye kugira ubwoba mbona umwana wanjye ashobora no kuncika pe. Reya ni wowe? Watekerezaga ko ari indese? Urantunguye rwose. Biteze ko ngendereye bwije. Ese ubwo waretse kumpata ibibazo ukansuhuza? Cyangwa ntabwo nshaka nisubirireyo? Kugushaka ndagushaka. Kurabona ko ntunguye ukaza mu rugo utanteguje. Banza usoze rero ibyo urabo bimbaza. Yambishe rimwa. Ni karibu rero. Urakoze ariko reka nkubaza akabazo kamwe k'amatsiko. Kandi ari njye wari ugiye kukubaza impamvu uje utanteguje? Nta kibazo rwose urabimbaza ariko reka nanjye mbanze nkubaza akabazo kamwe. Kerekeranye n'Ikireya? N'umubano wanjye nawe. Umubano wanjye nawe se hari ikibazo si bisanzwe? Kuki buri gihe duhoberana nkagusoma uho kaba nta nari murampa n'akabizo? Ariko nawe ntugakomeza ibintu byose Reya. Akabizo se ni ibintu bikomeye. Niba bidakomeye se nyine kuki wowe utajya ukama kandi nge nkaguha buri munsi? Ibyo tubireke ntacyo bivuze. Nawe nubona akakuvuna uzakareke. Ahubwo mbwira, ni gute uje hano iwanjye kunsura utanteguje? Nyine kugira ngo ibintu bitaba bisanzwe umuntu aba agomba gushyiramo n'agashya kaguha ka surprise da. Agashya ko kwitura mu nzu iwanjye utanteguje? Hari ikibazo se nje igihe nshakiye si kwa sheri wanjye? Ariko kwa sheri wawe si iwawe. Ntabwo ngiye nkunda umuntu uzi iwanjye atanteguje ngo muhe karibu cyangwa nyimwime. Ubwo none ufite abakobwa benshi utere tuba wanga ko twahahurira hano? Abakobwa si bakuye ko ngiye ntigeze mvuga iby'abakobwa. None se abandi bantu wanga ko twahurira aha ni bande niba atari abakobwa utereta? Nakubwiye ko ngiye icyo nshaka rukuzi iwanjye wanteguje. Ibindi sinzi aho uri kubikura. Kandi mu buryo bwiza bw'ikinyabupfura, nimba umuntu akubwiye ngo sinkunda ikintu iki n'iki, ugomba kubyubaha. Nta kibazo nabyumvise rwose, kandi niba ari ukubishaka ntabwo nzongera kuza ntaguteguje. Gusa ikibazo nuko telefone yawe kuyibona nabyo bitaba byoroshye. Ni kenshi cyangwa uhamagara nkumva ntiriho wayifunze. Ukandika ubutumwa bugufi. None se nimba uyihamagaye kumva ntiriho, uba wumva itazongera gusubira ku murongo? Ubundi se kuki uyifunga? Niba nta muntu ufite ideni ngo uranga ko akwishyuza, telefone uyifungira iki? Ariko Reya, urabaza ukarusha polisi iri mu iperereza. Kuki ubundi utibereye umupolisi ko numva wabishobora? Ubwo se kukubaza impamvu ukuraho telefone nabyo ni ibintu bihambaye kiri? Ntabwo bihambaye, ariko ndumva ibyiza twashaka ikindi kiganiro bya telefone tukabireka. Tuvuge nko kubiki rero? Kwa tugendere bwije se mama. Nawe se ntushaka nkuvire mu rugora? Iyo mvuga ko inteye ubwobara. Honorine. Karame. Hari ikibazo mama yagize? Singose wamwibarije. Kandi buri wabyutse uncika wumva ko birangiye. Byutse ngucika? Ngucika ngo bitagenda gute se kandi? Ntushaka witonde Kareme amazi si yayandi. Urabica ku ruhande kubera iki se? Wamusubiriyemo ibyo wambwiye. Ko buriya jewe nyirabazungu Clemencia igituma n'uyu munsi abantu bankunda nuko banze ubunyangamugayo. Ntajya nca ku ruhande rwose. Nari maze kabiri mwabantu mwe ntumva ibibazo byanyu. Uyu munsi se noneho mwapfuye iki mwokagira Imana? Twapfuye iki? Mbere na mbere banza wemera imbere y'umugore niba ibyo yambwiye ari byo. Ariko mama nawe rwose ntukigire nk'umuntu ushaje cyane. None se ibyo yakubwiye bikubwiye mpari ngo menye niba ari byo cyangwa niba atari byo. Kandi yambwiye ko mwabivuganye nawe wabyemeye. None se ibyo twavuganye byose ndabyibuka koko mama. Ahubwo mbwira numva ibyo yakubwiye. Numve niba ari byo cyangwa niba atari byo. Ibyo mwemeranyije se byerekeye isabwa ry'umugore wawe ntabyo uzi? Ndabizi. None se yakubwiye ko byahindutse? Aha ngo ikintu cyamabaje ngo uko gusaba no gusezerana mu mategeko byose bizabera iwacura. Ariko Kareme, ibyo bintu umugore wavuze niko bimeze? Niko bimeze rwose. Ahubwo ubu ndimo kwibaza ukuntu nza kubihuriza hamwe kugira ngo bitazangora cyane. Ariko Kareme,
ko nawe uri ikigoryi iyo wemera ibintu nk'ibyo uba wabanje kubaza ndi koko. sinigeze kubikaza ukambwira ngo nzafate umwanzuro nk'umuntu w'umugabo ngo sinkakubaza ibintu byose mama. maze nkubwiye gutyo rero wumva ko ugomba kujya gusaba kwa sobukwe ubundi ukanahasezeranira. ndumva ariko ntacyo bitwaye bishobora no kunyorohera kuko yaba ari n'imihango ibiri ibereye icyarimwe. yaba ari imihango ibereye icyarimwe ariko yaba ari imihango ibiri ibereye icyarimwe ariko manange kubyara nabi we ese ubu nanjye njye mvuga ngo nabyaye cyangwa naherekeje ababyaye. none se kubikora gutyo hari icyo bitwaye mama? hehe handi se wabyumvise noneho ukaba ubaye uwa kabiri. hari undi muntu wigeze abikugiraho inama nibura ukumva ari ibisanzwe? nabivuganyeho na nyirakuru wa Honorine ndetse na nyirarume numva ibyo bashaka nanjye ndabibemerera. noneho ubwo rero kwa sobukwe nibagutegeka ibyo ukora n'ibyo ureka. ariko se ubundi niba inama bamugiriye ibaye nziza ibi inama bamugiriyemo ngo ari nziza ariko ye noneho inama yo gutegekwa no kwa sobukwe se wavuze ko igiti nyogokuru yaguhaye cyakoze maze ukareka kubeshyaho. none se ugiye kuvuga ko bandoze mama? harya ibitogeje ubishyiraho kiri? hariya mu gikoni hari ibase bijyamo. n'ibyeje biracyarimo se kiri? uyu munsi natinze kuva ku kazi mba nabyogeje. none se kuki utambwiye igihe naziye simba nabyogeje? ubu se mbyoze muri iri joro mbigenze? bishyiraho ngo nzabyogereza rimwe n'ibindi ejo. ninjya gusura ufite imirimo rero jya umbwira nyigukorere ndabizi rwose abagabo mugira ubunebwe bwo gukora uturimo two mu rugo cyane cyane nko koza ibyombo guteka gukubura n'utundi nk'utwo murabitinya pe. hanyuma ubwo amafunguro tumaze gufata n'inde wayateguye? sinagufashije se? iyo udahari se sindya. urarya ariko uryoherwa cyane ari uko turi kumwe. wabyumvise rero nimba nshobora guteka nkarya sinananirwa koza ibyombo. apo ibyombo bivemo twiganirira ibindi. si wowe wari ubizanye se ubundi? ngaho zana ibindi biganiro by'ibyombo tubireke. njye ndumva ari wowe wazana icyo tuganiraho. kubera iki ngewe se wowe wakizanye? ngewe burya iyo nizanye biba bihagije mba ndi bwemere ibyo umbwira byose kuko mba nagusanze iwawe. ariko uje ukazana n'ibiganiro byarushaho kuba byiza. oya Chris nawe rwose umuntu w'umugabo ushaka icyo tuba dukora muri uyu mugoroba nk'umuntu w'umusore muzima kandi uri mu rugo iwe. none se ko hano atari iwanjye ngo mpafite isambu uragira ngo nkukoreshe iki? iyo mpagira isambu mba nguhaye isuku ukajya kumpingira. yesuwe none se isambu yo wayigira wanyohereza guhinga muri iri joro? wakabimenye se nyine. none se ubwo ubuze ikintu ko kumbwira koko umuntu nasuye iwe mu rugo nkamutekera tukarya tukishima ubuze ikindi umbaza? icyo nakubwira nk'umuntu watetse tukaba twanariye kandi nkaba mbona amasaha agiye ndumva waza nkagutahana. ni ukunyirukana noneho ntabwo ushaka ko tugumana? mu kanya mfite inama nitabira ku ikoranabuhanga ubwo rero urumva yuko ntakujyanye nonaha ntabwo naza kubona undi mwanya. wagutegereza se ukabanza ugakora inama ukaza kunjyana irangiye? inama igiye gutangira aya masaha se urumva yarangira ryari? keretse n'uhitamo kurara. iwawe se urumva hari ikibazo byantera koko kiri? nta mwana nasize mu rugo ku buryo nagira ikibazo cyo kurara rwose. ariko waje ufite gahunda yo gutaha tumva utafata gahunda yo kurara ngo nuko inama iri butinde. biteguye se nkazaza aricyo kinzanye basi wabyemera? Chris ko aryumyeho yakiriye ati iki cyifuzo cya Leya ntuzaciwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ne nabo bari kudusoreza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko ubucamanza mu Bufaransa
bwahagaritse iperereza ku byaha bya jenoside byaregwaga Agatha Kanziga Habyarimana umupfakazi wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda kugeza mu 1994. Ni nyuma rero yuko itsinda rikora iperereza kuri ibi byaha rivugiye ko nta bimenyetso bigaragara byerekana uruhare rwe muri jenoside. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbcgahuza.com. Twafashijwe na Darcy Aubrey kugira ngo amajwi kugera ameze neza. Ni Prudence Gihugu bakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango kuri uyu mugoroba. Na ejo urararyama.